Jim Sam. You know, everything has a trend. Yes. The question work on we can do face it out systematically. The kid do it all searing. Yes. There's a time you buy a searing. Rogo. No, it was wowing. Sealing. What you're searing here soft board. Yes. When you buy searing here soft board one day get a year. Asa. Na burari. Yes. Mutegwa ho mui. Never mind that one now marry enemies of progress. Mawanyo ba ya siri nyogi wabu. Always insecure. Yes. Siri ngine unashoketa ifese to out. Nemo siri ngiwe ho China. We ho amu China. Mu PVC we ho. Mu PVC we ho amu China. Yes. Jolunde lo kashi hereti soft board. Yes. Nanya na maigire ide meikowe gari. Mara ihuria kedu eto gypsum ceiling. Gypsum. Ginyare urugongo ni kuragire expert ya gwikira ke gypsum. Yes. Leo mesie rugongo. Na gypsum ndwendere nyumba etaigiraga. Asa. Ona ifati. Ona adoro. Matane ankoka ke. Ara iguru. Na mundu gutu mwalimu kingangira ugira ayiko to akumenyere ruri. Eturekira gari gypsum. Twatigia hani. Tekire Prado. No, gekira Prado gypsum mufati. Fatie kuhurwo higere. Na hurwo ni farati ya heci andu atatu mwanya. Tondu bakoro gwekindu andu arugongo atumete rugongo rutwekireire ni gypsum. Yes. Ceiling. Now the policy of gypsum, the silent policy is the simpler the better. The better. Yes. No, if you want to try again, gypsum. There's room for a lot of creativity. Yes. And then more around the gypsum. I think you're out. Yes. Like a two new Basiado moment or Guarama Kari. Netra Basuga Federica Snake, right? Neto menyete snake right? Yes. Na niratorana na gypsum. Yes. Na down later si hosiana matuda. Nakatuga modo. Ni araigira kwa modo musie. Ukagia feeling tawa igira SNL. No matawa tugatukania marangi. Yes. Naguo kageri twakagia mo. Lazima na uo. Yes. Na kwe mage matiaka na makirete ni makomeno kumenuka na gucenjia marangi. Yes, na raini. Vai kira kwa mono sitting na we exhibition ya OTC Wholesale Mall. Tau gesne great ni ravi. Wala na duka matawa. Na docio mena te matawa mau mai ge matirigaga. Tondu weekend yo makorana tari na mufuto wa matirio. Na fruta. Nimendete matawa mau. Wakagia sweet yemwe. Okorata wakia stage ya gemi. Oko mau. Okauga ri guthie eto ni ayakete kathingira umwena ucio ngi. Aba ando tuhurukaga. Waingira ko. Wakia girofu oguo. Ugacia waingira Wima Fest.
Gypsum nayo re. You see gypsum, it's supposed to be very simple. Very simple. A simple party. No ya ndokora gypsum ena layer inyakuma iguru. Ciokete iharurukite. Ihana keki o hiki. Na orea ena raini ya tawa. Gypsum ihana keki o hiki gurumania. Facing upside down. Yes. Machoke mekia tu feni tu hotura umashaina. Oh, matawa maroka na fani. Yes. Remote control. Yes. Agwa kona kene modo very outgoing. Ni ndo arugo ni ndo wako tutiona fara yate ya marangi. Tuamona na kodo na goko. Leo ni wana modo gypsum hali ashuretie snake raitiri. Ni ashuretie lori yorwa mauti ma plastic. Nara na bisa ayoro kiwa kabata. Iwana rodiko rohana altari o hindi. Ruleo Bisha. Yes. na lighting. Snake lighting. Not here a warm. You see the best snake light. You either do daylight or warm. No, I guess snake light ya Bruno. Pato que quiere diderire. Pero no es ya te sacar a cari con neo bobo hura iroke. Moto giole na bobo. Ya regira. No, we regira dake. Nada super dark. Adereri. Aloro okotoka kwa hadi tima electrician mura akura hadi tima shone nyingi. Ne yoraka. Ne diredo guo. Da ugatereri. Ha. Mura hairo ya doma. Yodo amata ama yakona ihana madavi. Waro mane worio he. Kare mieu. Hakiri kuona tata idavi. Waro mo akora ni shamba. Ene matawa. Na ni mara menuka ukora ndo masiana idazi. Sei karago ukora siana itube. Ni kwaja diende teta wa buru sitting room. Sayo gatweka piniki. Ni atigare buru. Any color that is not warm or daylight. Azoke aste azinere. Eta ste asia kwa batanda ge otuko. Atigetio kwa kwa KQ. Karibu Sky Team. Deo go gypsum winere. Snake light sira hetana round about. Yara di bueno asio egato gone buru. Na siakana na inta bochwa legedo haure ado. Menu. Ye karimoti. Ause dia dhimu. Kwa na karimoti kwa very useless. Gatikara. Gatire maisha. Ka horera buru. Le mwana dhimero rangi ucio atha mawati. Matamo mage tomo cia nyumba ina kate ni maita manana. Ona ikono nyumba mundu ona hara ihure. No twara ngari ugecia ne handu ngigutha iri. Ile tiene handu mangihuruka. Ne kwa mundu. Guana tata handu yuna iru. Le mwake gami. Aso kioro le yoro ro mataba ya makirisi masiri. Atabie mahua ine.
Ona ya jagwaka kuwa na burudani ya dress. Kana kenye ubafote fo. Na ni andu arwo rwito tiage. Andu arwo rwito na ikamba. Kwaja acio muno. Ikamba makiura ira ngia na ngofia ina snake right. Ajib samwe kirao. No si. Vai kovira 54. Oni dia do gypsum. Ine turaroria. Na mafundi kwenda kuya utudu. Yes. Gypsum we guru minyodo. Igathio we guru na levels. Igo. Asoke fundi ocio. Hare wigite TV ri. Authondeke structure ya gypsum. Okore ega patika mwe riga kahaketwo eturangitwo tuhakagwo yes gakahana tari gucuha gacuhite kwa tuakaona kanyore kagucio akana gatia drop ba horrible tuko mekawa ya broti rugombo hau tithagio ngonyo over the past 1 week and especially the weekend, we have been, especially us non-Catholics, have been consuming a lot of Catholic beautiful liturgy. Na tukamanya maodo maingi muno, of course, after the demise of the Pope. Yes. Maodo maingi muno ithuĩ tutarĩ akathoriko ona arĩa me akathoriko mataramenyaga. Ona mwe kũrĩ ũndũ tũtaroi tũramenyeirio kũu gĩtagatĩ-inĩ. Hau ti andũ aingĩ maramenyaga the apostolic noncio. I gonna noncio, you know, the whole liturgy is just amazing. Na mutaratara wa ucenjania wa you know, the transition you igithia na mbere kũrĩa Vatican. And I'm telling you, it is not simple liturgy. It is not. No, it is heavy theology. Very heavy. Hey, it's doctrine to say. Very heavy. Nigithomo kiritu na kingi. Na wega no kumenya kuria ataramu ake. Akio. Na nio magitongoragia. Ndema. Of course Pope ni arakihurukirio. Ni ahurukirio muthenya wa Saturday. Yes. A very big event. No. I can imagine the logistical nightmare. Ona nikuo nderagira igongona riu ngeyoria atiri. Yes. Riu Kenya tungikona agenia yothe tungimaiga ha. Na mangigera. Samwe mangithii Uganda tondu riri. No, they would seal our road. Okay, no tugikorwo na kiwanja hiki kingiiganira andu ta acio. Space twinayo. Thina ni riri. Yes. How do they get in and out? The movement. Taru magituika othe makwehiuriria ro hesabu majika sarani ri. Jamu igikara thikũ ithatu. I think there were probably over 1 million people in the Vatican. Yes. Ageni. Na dignitaries from across the world. Kundu kurathio kune kuma Trump. Ginya riu bururi uria wi thi biu ri. Kuma ngo. Ginya walala hoi. Yes. Ginya andu agutuma mundu. Riu andu akwire na kwi mundu tuma wakirwa thiri. Gwiciria ni undu uria tuikarite. Tugucokanie mundu matano tutumeu. Tutume muthoni niwe muhuthu. Yes. Nyina Masidi. Nato nake ni mwaria na ni amenya kuria rwimbo ri. Ni tugwika atia? Tugutuma. Ko gwiciria o uria twikaga. Ni mukiui. Twacokanire ithano ri. Tigiti ahuthire ki? Igiri. Ici ngiamenya uria tukwandikwo kuria. Yes. Na akione handu angikenyua gacai njira-ini. Yes. Kana handu angikigura meru. So there were those two categories. Kuna wale wa kujileta na wale tuonwe. Bora tuonwe. Tuko na wale we must be seen.
We must. Let me tell you. Kurahana go ria family functions ko ihana. Heta tore wa new dingori. Arrival is glaring. Yes. You cannot ignore her arrival. Yes. And your uncle, the one that has a mukwajo, uria wika modo ga canvas haha. Oji agiyokari. Ona no igua ni atogo ni ko na head team. Yes. Ona ni mwajagia kwirwo mama gwi hakuyo gukinya. Yes. Ni hindi mekairo. Hari ari. Eji. Ndahathie cukuru. Ndahathie cukuru ingirie ko. Ingirie guku muci. Ingirie guku. And there you aunties. We ona au mana thutha. Hari ore notice agona ndi akinyire. Umona akueta gete ya plastic oete iguru wa andu. Ne we hange ire. Ayatho andu yakamukindori kieruru ayakatia akaiga. Yes. This uncle you wago to gwore near Trump, the G20. Yes. The big boys of the world. Yes. Kina Trump, kina Putin, kina Macron, kina naitwa jeu wa Uingereza. Wa Uingereza huyu, yes. Ni Starmer kana ne eto Starmer, Starmer the PM. Those ones now ni ando atanye. I think na prince wa Ngeretha na kiarari okwo. Yes. Good. Ekuro acio mokari. Karo wotro ni president yeto mai Serako Street in. You will not see Trump walking like that. No. You will not see Starmer walking like that. No. Even the president of the South Korea, you will not see them like that. Got a president wa Brazil. No way. Kana France. Hello, Atrice ita eto tinaikio bathini. Atrice yacio batina twekirira president bathi. Ni magira hetirie. Kiria marekire ni kumuraihiria gacira ga kuboko. Yes. Na maracoka maramaiga riũa-inĩ. Ndakwira maraikaire riũa-inĩ. Trump ara riũa-inĩ. Wote kila mtu alikuwa kwa jua. Ya Trump. Yau nao ni maraki kidore. Ni kuiganania andu othe. Au ni maratu itoru mono maundu makanitha kugutige kuona horo wa riri. Ni mukae wote kwa jua. Andu othe marari riũa-inĩ nginya makandino. Yes. Ona tuka Trump ni juda nakena. Say that. Ni arokirirwo kuratuika anene marari mekire nguo cia black. Yes. Trump arekira blue. Auga mutware kura mukumutwara. Kamuria igana, we are America. We are the big brothers. Kari nywema. Sinimekuja. Kamuria igana, no. Sinimekam. Ni nini? Ewe aragikirire blue. Yes. Andu ha black. Ewe ikarete oro hau. Oyo como president ma guku turi ni mamukwirire kuiga. Mathuri. Oi. Mathuri. Oi. Anaigwe. Happy abarogamirie. Andu tuhinyite. Atorogamirie rage kidogo. Niturauro siasa. Sokeria oi. What are they saying? What are they saying? Akonyete muferethi wa maini. Akirole fulio. Which country is that? Where does it even exist? Does it even exist? I've never heard of it. Never. Twakaini na Uganda mweno. Na Shumari Rogogo. Shumari Rogogo. You're from Masai Mara? Hey, advertise kumona tira hivi. Actually, to get a visit to the US to see the president is not easy. No, it's actually a heavy thing on a waja wate magori no mako invite. Yeah. Nige akavana bete kira mako invite. Ni gumu sana. Ni gumu. Leo ngona za kumura. Donald. Ti ai hanya munene. Donald. Ti dia nini?
tumarie agithina ruo guo muthenya wangu ni wangu. And you see video shirathi viral on TikTok and social media shiaru presidents of the world makedipart kuma kuria Rome apoti ndegeci yau yekatia ikioboka sito dinona ni kisia mweno yo mweno ni kuingira shatu gwetiria sito ri nirio igua anake ari reflector makwira atiri munene yakuri otirania na ndukai koria kiara neni ndirakwira muthuri tiao ti ndoge thini ugucokithio muthuri neni ndirakwira ni kwiruta muthuri reke turabicana no mugani guku we mugani ku ni thwe tu kiana kiu haria nduri ya bata eno ide ti furanti huiru muthuri turanege no othe ni undu wa paso no mugate uria macha bora ke athie ukona we agamela gatikoega oga ne ma resign to vetri kondo ko tikwa dikoega waitira na nduko magoro araihu kondo atindo thie na bara twekaniria gutiro oranio ugathie kiuragi riu mucie ni ha ukona he andu henda tenti cia white ugathie nginyo no president ma Africa turahana atia aje otiga buroti okiumo ni goigua atiri muthuri ya kunendo na ni ya kuhuria na mothe ni ugutuiga buroti ugitumirie tuiga buroti nikuo tugutigite citu tugutigite haria kiria atene ro mashadi utigite center tuiga hau kale make haha ri he ona na kioguo twagire uka tondu ko tuthinathikeria na kiacio Amerika turahana kure Trump no tuigire andu wale South Africa tukuire o eri is Trump nake kuhuthira riri a very heavily abused reply that is always mostly 99% chances a lie meji horu no je the word is netoihuritie Eshuma mukiro mwana wani eti yake ona ina hedo ndiroya haria mbere another lie ndina andu ana ndiroya it's a lie it's a lie excuse me munene de wa Kenya gaito zotiga Dubai gaito ke haraihu zotiga Dubai da tojira no yori turekie kuo wewe turekie Dubai tu sawa nitukwibanga he ole tusigeire mashafi ogokie kwa ya jambu Merciful. This your nego the transcontinental. Yes. Kumura ya wewe ukire ejaza. Yes, we. Ramaphosa. Atiriri. Tiga guthio guo. Twero wa Mozambique. No nyihie rwario ni tugutigwo. Na warithirio. Igira yare mura igira na inyue. Tende gwa tuigira tureta tuigira hai mucokithagio. Wa mundu mwarithi ukaigira ana. Ona ithuere. O hau ukumuiga ri. Tona niwe tugukiatetaga nake ri. Niwe tuguthi tukiraniire. Ige ngari yaku ni njeru. Ndingiremwo kwambata. Era ndogwa turi gura mitoka ya tene. Tukete na bika fu ya sako. Reure delegation ni ere ratwarete nyina wa Turufena kuria Kalawa ari
No ti nyina wa anti Turufena. Acha. Nyina na ithe wa Turufena ri. Turufena wao ri. Mzee wake ametoka mahali kunaitwa Kalawa. Kalawa ni wapi? Huko ni kule Ukambani. Kalawa. Kwa hiyo kata kundu theini we. Ni theini. Nina kuuria mena ya Kitui ni ndani. Kitui ni mbali. Si karibu. Yes. Kitui ni mbali. Ni maragithiete ku kwi wira na muno ni agita muthoniwe. Inya na ithe Turufena ri. Na ni andu aitura na ni manyitanagira na ki? Na andu. Na ni andu aria riri mangika kaundu mage kwira itura ni rirakaraga. Ni he mundu ungirakarira mwire atiri. Niki utanjukagira utari wanjukira onaki ucoke utuike ni uguthi wi woike. Na maundu makwa mothe ni ukorwo wiki. Ni ukoragwo kuo. Yes. Ni maragithia kwina igongona ria ngatho. Thutha wa riu athoni yao akuria Kalawa kugi akamucie mwega utemania. Na ni ukwi ikamba ri wakorwo gwi kindu gutathia hathara gitagwo muthanga. Ku muthanga ni kacie kuropu. Oya guthi. Acio na wi ku ri. Ungigia ngari ya ukua muthanga itari ya kumeria ikamba ri ndungiteithika tondu mumiragia na bunda wa local consumption. Ucio ni rigisho Yedia kuya principal wita wa Anthony Keigo. Ni principal of Fajeri ko kwendia ni ikamba. Makitukia make ga structure thukuru magetia muthanga rori mugwanja gwoka bunda mugwanja o bunda tani. Akiuria hizi nini akilo hiyo bunda moja ni tani moja. Zikikuya bunda saba hiyo ni loli moja. Kwa hivyo kila siku sina mwanga loli mbili kwa sababu zinazukua mtoni. Kila bunda ni tani. Bunda saba kwa sababu loli ni tani saba. Hiyo ni loli. Sasa siku ine tatu utakuwa umepata loli zako saba. Aitagio muthanga na bunda. Angoi. Ona gori gisho ya thundia. Yes. Riu Turufena ri. Muthenya uragikinya na marakiumagara tondu kou nakuo ti gukuhi. Aiko ni gukinya Kitui no hituke ri. Yes. Iyo ni thabari kwa njo kiumite rugongo ri. Na ni mekuma Kenya njeru. Iyo ni thabari ya 4 to 5 hours. Yes. Riu ri ni marakinyire handu marohora delegation imwe imarugamagirire aya ngimoke thutha-ini. Niki you see what happened? Ni marathire wega na maraingia riu kuria ikamba-ini interior kuria kuhandagwo njugu nzu yeta nzu na kou ciekiraga indu ciendaga kundu kumu. Yes. Kou ni nzu and ironically enough watermelons. Yes. Watermelon iria cie mai maingi ikuraga kundu kuria gutari ki gutari mai maingi and they are the sweetest. Acio ni cirakenia delegation iyo muno tondu ma kuria melon ndirarengaga melon ni rongo ndwiyoneka kwi na ni gacunji yoneka kwi mambura na ni gacunji kana gicicio ngiona through. Acio na ni wakira rio kaigua wakiria mbegu theri. Leo maingira intiria mara unauza gapi meloni? Ya sababu hivi. Sababu naona nyinyi mtachukua ngapi? Watu pea bei. Una saa 10 na saa 15. Basi tukatie ya 10. Sio kukata ni mzima. Mzima 10. Mzima 10. Na ni ya ukweli. Unajua saa hizi iko mingi sana zimevunwa mingi. Hazina bei kali. Kuna hizi ambao moya hata ni meloni. Ni moko iko wa meloni. Maekinya okueria muzio cio ri. Ndashira ba. Marare meloni na matare marakinya. Yes. Ni meloni ni mai. Wewe ni waigua na meloni cia uko cina cama. Tiria tuona gidio Kenya njeru ci ana kasi ni irenge. Wewe hado marakinyire.
ndu athuri na ori uria meka rugongoni ni magayanaga makauga tumia maikia iku maikia ngari iria ni tothi tukiru ngacitu atuona meke no yako tucokanire atumia ngari yao na athuri ngari yao riu barakinya handu no ikambari kwi iria citagwo seasonal rivers na and it's a groove na ko hakituga concrete structure ugaikuruka ukamba ukaigira ruwi no kaumira au ngari atumia ni tongoria nigetha tumenyage meke membere riu makinya hau ruwi-ini mareta mita 500 matakinyite ruwi-ri yatumia rakone yake ni yakira mara ndere patiriri utasimama kidogo tusimame na tondira igwa tatu tatigetia kura ihuri utigothi kurireria kuria andu thi kuria handu mundu angiruga mari na uko ni wenire tutikeruga kundu kuri guku marugamete oro hau ri maraigua hwa marakiuria riu ino the local guide ya mundu ramatungi maramwe nene hiyo nasikia kama mvua mayo alakisani Neki hiyo ni muto inakuja inakuja kutoka wapi muto inakunja aje sini nawaambia muhalakize hapa sasa mtamaliza hata siku moja mkitesa wewe kuna wewe ujui vile nasema mundu uri wewe tutumeirwo wangamu Mimi bistoni yaitu kwa weli wa iniria ukucoka onywe fangire Leo utengeria maikarete oroguo ri ruwiro no karue bemba-ine haria marafocio kurivasi ngari tondu rokie rwarahite ore mwana ruratuika ki ruwi the seasonal river kwaura upstream ri riu no kore mbura yurie kundu kuraihu muno yoka nake yoka riu muihuro maruga mundu ndauma wangamu ni mambo gani Sinibambia mupeleke ngali tubuke. Sasa hii muto saa ipi ile unaiona ipi. Injatoka hapa. Hii hata labda imetoka kule mmetoka. Ugo mulanga. Hii uenda labda ni hapa ndea. Sikakuya kasikana. Sasa inakuyanga inapita hapa. Inaenda paka wapi? Mwambaza. Sasa sababu naona kama pana maji mingi sisi tabuka. We. Mse, wacha nikwambie baba tuluvena. Kuna mtu alijaribu hii maji, ngali yake ilipatikana mtu hapa. Yeye mwenyewe mpaka leo hajawahi patikana. Hapa ni mtulie, mto iende. Si unaona wale wako ng'ambo ile, waambie waendange. Twende mara kirigo nikie maracho. Watu ekale kwage yaro Raumanako Viagai watu eka kijana umesema unaitwa nani Kioko? Inaitwa Kioko. Steve ni Kioko wa Ngulucho. Mamba yangu ni Pastor Ngulucho. Sasa kunaenda kwaje kukienda hivi? Sasa vile iko hivi. Unajua vile ukiona imekuja hivi. Imefika mpaka hapa. Hiyo ukipatia kitu 3 hours. Lole mala matatu ruhwe 3 hours mutakuwa mmepanda nini? Mmevuka. Oya na sasa kuna njia ingine. Sasa hii 3 hours ndio itawachukua kuenda mahali kuna ndalanja. Ne wote. Ndio mwenda mtokea mahali kuna ndalanja ya loli na mangali ni 3 hours. Hata mnataka 3 hours ya kusoma mafuta ama 3 hours ya kungoja mtu yende. Arau azi atoa iwa salari ya katito. Na iwa rari ya sama nyanja. Boys bad. Ewe atiri. Rwero kari. Ne muneko wakuma kundu kurire ke. Orogongo. Amona oro itekiro leku. Leo akiuga ino ne rogosirire kamathao mau matatu na kindu tutikigere urenjira haria tungithie henda ya ngari ri ni mathao mau
Rĩu atumia marauga atĩ waturubana oi tomweterere thiagai gwatuĩka nĩ mathaa matatũ tũcoke tuge athuri mageire kũ nĩ twahingĩrĩrio nĩ rũĩ mera rũĩ rwao rĩ Maraya makiana atĩrĩ na nĩ rũĩ rwa biũ niĩ tondũ ndaciarwo 46 city niĩ thiĩ ndona rũĩ gũtarĩ mbura gũkũ kũhana ũguo nĩ ũkũmenya gũkũ ti kwanyu na nginya gũti irio rĩ ndio igũrũ no gũkũ ndũngĩkĩra mũriko wa rũĩ na mbona nyinyi iko jaa hivyo kama mto inawakutaga unaona hivyo imekuja mbio hivyo ndio inaendanga wanazamanga pasi kamu pasi ngo leise kamu lakini tumekuchika na mwezi shota tunazota tuweke wapi unajua hii maji ukizota hata uweke kwa ndem njua ya siku 2 imekauka hiyo ni mahorere mathaa matatũ baki yaro atumia thĩ nĩ mũgũthiaga ate nĩ mũgũthiaga no ũrĩire mũndũ thimũ nĩ inegene rĩa rũĩ rĩu atumia maragĩthire athuri rũĩ rũkiuga rũhũe rĩ rũtigie rĩu gacirabu karĩa gakoragwo gekĩtwo hau gakagoto ũndũ mangĩkĩra yes na rũĩ naruo harĩa rũrahũire rũracoka thĩ rĩ no mwaka meterera anake akuma kũrĩa marathiĩ moke meherie nding'i debri iria ciũkĩte na rũĩ unajua ile kitu unatusaidianga naye ni kuni sasa hizi ni kuni rũĩ rwa mũtigĩra ngũ unajua inakuyanga na samaki lakini sipo luka yu huwezi iona sababu ukiweka net hapa mnaenda naye iko zipiti kuna mzungu alikuja hapa alikuwa anaitwa Colombo alisema hii mto inaendanga na zipiti ya ngali za mila macho kile Kenya leo marauga eretiaraga wanete horo ikamba-inĩ na kondo kou mono ni abati amenya kũrĩa ũragũra mburoti mahota gwaka njĩra cia njũĩ atĩ ngĩhũgũra ũndũ ũgame atiuma rũĩ ngĩhũgũka ngĩhinga nyororo maya magatua ciũma makuanĩte gũkuana ĩyũ ngaranyirwo thaa 9:50 nĩ marakĩonire bũrũri mũgeni marakinya kũu gũkĩrĩ poleni tulisikia watu wetu mlisimamishwa ni maji kuna ngulubu moja kutoka Kenya Nzeu watu wa kutoka Kenya Nzeu walikuwa wayapatiwa unajua hii muro inakuwa na mazaa yake ni upita mapema ama ikizaenda sasa at least mmetoka hapa Kalawa mmeiua tunakuanga na mto ya Ngabula lirikada oithetie kuo yes ahaire ogwo na kwa nĩ manjĩrĩte thiĩ kũu manjiara na mbũri nduĩke mũkabi wa biũ ngĩmera ndĩona mawĩra rũgongo no the Maasai is a very generous people muno nĩ andũ atana muno tunataka tuseme kama umekuja rafiki yetu sisi tunapatia wewe ng'ombe ugwe packaging let me sone packaging ng'ombe yaku nĩkĩagĩte hihi tu offspring tũigana ona na no twakua ona gĩte tu offspring nĩ wega tondũ rĩrĩa ũkamĩgĩra rĩ ũgatiga kĩ rĩu nĩ tũrĩbanga hĩndĩ ĩrĩa tũrĩgĩra ng'ombe ya packaging gimiri Erastus Limisu Joramu agĩkomba kĩharĩria bikabu
Kule tuko meiga ni hoba. Ng'ombe yako ni packet ngiri. Ifati etueke kiumo kio hiyo. Ifati yoko merete. Nego kio metuete nyama. Nego kio shuretie. Well, I'm not claiming to know the culture very much. Not that basic. I know. Ikota kulikira muno. No, heto ng'ombe ko uri. Ng'ombe ngima. Apana mshazo. We mundu hekete gitio muno ku. Yes. Koratha kana ng'ombe. Ng'ombe mathaini. A cow. Living cow. Apana mchezo. Kunita mundu agutineirie kienyo kia mugunda rugongo. Teri akanige ne guthie muno. No acio niguo teri wao. Huyo wao niguo teri wao. Na nwe nao ni mari warie. Taru he muthuri waheire eka ciga non. Ni mata thita ndathi weka atia. Kugarurithia. No uri oho. Egithe reindo nyingi kugira muthuri wetagwo le mabia we mugunda ucio hari oriri kireti kiu kiha wau marami ugithina mangari ni uguthonga ukuigira kilomita ta cigana kuma bara ya Namanga itingikira thate thate ni kuma Nairobi guthie Juja ne theine kidogo na gutikiri bara no warie ne ke warie ne ku no ne kwega bora kiho niguo ndauga warie ne warie ona ko ikuigira kilomita 40 ne njega yes ane muthuri mwa tondu wahete mugunda na akahe kaire cungi mwe riu hai handu nyitanite hau hakaire au ni ukugarura au hakaire cungi ni ukunyandikira kiundu kingi ngora no they are generous uheo githaka aje ni wale matope wagari ligwa mgonjwa ligwa anashegesha mimi na sikiliza wawe nikasema wagari takuja shamba na nabea we bibi yemwe ni mutumia ndio akiwa moja aitheka muno Yua moja. Rwanda moja. Akirigo hau. Gimura ngoro ya nyumete ri. Na gwaitu ri. We kwando na makoro wira-ini o witu. Makinya namba yene macoka kuona oriro. Huya ndege kwira twina firibo tuthie tukaore warie witu ri. Egithaka. Yes. Gitira makanio na eko kila seat. Warie ne warie. Thaka ndi thaka. Yes. Tore thie ku. Twina nyota tona kenia twikanagia na ku. Tumenye beko ni cieke. Cieha. O mundu arugame bikoni-ini. Yes. Rwe muthuri ucio ndamurie mugunda wake ukinyite gwakiwa yangu sio mingi sana. Ndwele kodo kuinamiriru. Unaona mahali mawingu naanguka. Mauru ni maireria. Haya ona matuta meka atia. Tamaguite. Irola yapo mawingu naanguka. Utaenda kilomita nyingine moja anafika kwa mto. Shamba yangu nafika hapa. Kiwene ikashikana. Sio mingi ni 500 tu. Nocio riu ku ndari indo. Asa. Huku ando mena makiri. Na makiri. Kwa yangu ni kirogo tu ya kuishi na watoto mbili na ng'ombe yangu. Akijua wewe shamba yako Nairobi size ngapi? Ndio yangu sasa ni 50 by 100. Hii umejaribu kama uko eka 50 alafu ingine 100. Kemura si hivyo. Ne makinya. Ni futi 50. Alafu upande hivyo 100 urudi ingine 50. Yara bana tosha gate moja, gate peke yake. Kemura tunaishi hapo na watoto wangu wote. Na maundu maku muiganire hau. Akijuria na ng'ombe
Ngimwera wewe ukoragwo ng'ombe. Ona rĩu tũikarania nao mangĩigua atĩ ndĩna ng'ombe akatari. Nĩ ũgũtũmĩrwo delegation. Nĩ mekũndũmanĩra karanu. Agiyo hai nĩ kidogo. Hai. Ndio umesema natoka hapa mpaka pale. Alafu naanza hapa na nanu. Na mwana gani? Hiyo ni shamba ama ni ngumi ya mchanga? Kama na matano. Ni amakire. Aje 50 by 100 ni ka 50 na igana mwanya. Ni kama hapo huko na mimi hapa basi hivyo. Hiyo ni shamba. Hiyo ni good yapi. Ndio mali nakamua ng'ombe ni kubwa kuliko hiyo. Ndio kirajo ku yake. Hii wanafaa hujaishi hapa. Hiyo mali na bumwa aje shamba kidogo. Rala yaje. Bila jale tie na kailala. Ndio mwezo Humphrey Gathito. Ndio Humphrey mine. Ayu aletwa reu Gathito kamenya no ria Kamau wake. Adutu the brother. Ocio niwe ria turi chemani ari. Ni twai nake ku. Athia nyonia wari uri. O mwana iro murigainie. Wene kugura ni arangwĩcia ndaheirwo nĩ ũndũ wa etio kia maina kugura. Mai kiona ndũgatigwo guo. Yeye jana na furahisha. Ipo ole matope. Waya ui. Ndio hii. Nija napea shamba. Napea shamba na bibi. Yemuna bibi. Hapo. Kuna yule ni naye nyumbani wa buzi.